Ma 16,000 persuna ħadu sehem fis-sitt edizzjoni tal-Fun Run tal-President li tellet il-ħadd filgħodu. It-tluq ta' din il-Fun Run kien mill-Palazz ta' San Anton, mill-Pjazza ta' Raħal Ġdid, Santa Venera u mill-Università ta' Malta. Bħal din naħtuha biex inkunu maqudin bħala Maltin kollha flimkien. I enjoy exercise, so it's for a good cause. Might as well put them together and do a run on a Sunday for a good cause. Kabbar l-awareness fuq din il-fondazzjoni li tipprovdi klieb għal nies omja biex ikunu jistgħu jgħixu ħajja aktar indipendenti. Dan l-avveniment ta' kull sena huwa mfittex ukoll minn qatt ta' atleti professjonali. Aħna qegħdin grupp ta' atleti niġu miż-Żuriq bil-ġiri u mbagħad inkomplu minnaw sal-belt. S-soltu ġrejt full marathons ġifieri u half marathons imma dis-sena jgħid daqsxejn bla training imma xorta nagħmelha. Għal-Fun Run attenda wkoll il-President Emeritu George Abela. Huwa appuntament jien ngħidlu ta' kull sena sakemm il-bambini tik is-saħħa. Huwa importanti u hekk li konna dal-messaġġ nagħtu dal-messaġġ lin-nies kemm importanti li jżommu ruhom fit. U li nieħdu ħsieb saħħitna dan hu l-messaġġ prinċipali, imbagħad naturalment hemm lan ukoll li idħul minna din imu naturalment fil-fondi tal-Community Chest Fund. Fil-Fun Run ta' din is-sena ħadu sehem ukoll l-ex-plejer ta' fama mondjali Toto Schillaci u l-personalità popolari Taljana Francesco Mariottini mill-programm Amici. And this charity is really nice, and it was really nice to see so many young people doing that. So I try to bring some of my popularity, like from Italy, and make like somebody coming here. So even if one person will come today for me, then I'm happy for that, for helping some.